дитя, кривьою твоєї шина себе вишиває стяг. Неважно, хлопець, мужчина, женщина ці навіть дитя, кривьою твоєї шина себе вишиває стяг. Чуєш, на всіх завулках скують нас, ніби вовков, каб ми не знайшли притулку, каб стали слабими знов. Наші сльози їх їжа, а наші костки гной. Нас топчуть, гвалтують, режуть, каб ми перервали бой. Гэтай людзі назаўжды застануцца палітычнымі вязнямі. Прапануем ушанаваць памяць герояў Беларусі, якія дышлі з гэтага жыцця ў змаганні за нашу і вашу свабоду. Олеся не стала. Забіла турма до канала, і нейкія дробныя ўдачы нічога цяпер не значаць. Палюе дзікунская хевра, закручвае вузел нервы, бяруць ваўкалакі на мушку, Ашурак, Клімовіч, Пушкін. Годных сыноў Беларусі укнуцца, маўчаць, прымусіць трупам, смуродам трупным. Спытай себе, хто наступны. І каб не было наступных, нам трэба праяўляць салідарнасць з кожным чалавекам, который сёння в беде, который сёння у небяспецы. Дякую вам, што вы сабрались. Нагода міжнароднага дня палітычнага вязня ў Беларусі. Пададзеных праваабаронцаў сёння у турмах рэжыму Лукашэнкі не меней за 1536 палітзняволеных. 1364 з іх маюць афіцыйны статус палітвязня, пададзеных праваабарончай арганізацыі «Вясна». У тым ліку лідар гэтай самай арганізацыі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі свету 2022 году Алесь Бяляцкі. Турэмныя тэрміны дасягаюць 25 гадоў зняволення. У Беларусі з 2020 году больш за 6 тысяч чалавек пацярпелі ад крымінальнага пераследу, згвалтам і парушэннямі усіх магчымых правоў чалавека. Гэтыя жахлівыя дадзеныя, якія ўдалося зафіксаваць праваабаронцам. Але рэальныя лічбы, як сведчаць былыя палітвязні, у разы вышэй. Был отважный продак мой, трудовонимая мой, той погони чую звон, день несется уздовон. Стяг мой вольный, стяг мой смелый, стяг мой червоно-белый, стяг мой вольный, стяг мой смелый, стяг мой червоно-белый. У знак павагі і падзякі Літве за дапамогу і падтрымку беларусам гучыць гімн Літоўскай Рэспублікі. Пасля правучыць афіцыйны гімн Беларускай Народнай Рэспублікі, першая нацыянальная дзяржава беларусаў. Готова тобі нову сходи дверю жамя, і ж славити славу суду стасти прилесяня, тану того вегеїно в'єдна гейз доліни, ми доволі тобой усе до одного, ім'я і силу Белоруса нехай почує, бачить стой, хто сміє нам нясти примуси, перший виклича на бой. Брати, на щастя ми підходим, хай добре літь яше моцні,
в кривавых муках мы отродим. Життя республики своей, життя республики своей. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Europos parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininkas Juozas Olekas. Дорогие зябры, сегодня мы отзначаем Международный день солидарности с белорусскими politвязнями. Atsiprašau, kad negaliu daugiau pasakyti baltarusiškai, bet noriu labai išreikšti jums didelį solidarumą ir paramą Europos parlamento ryšių su Baltarusija delegacijos vardu. Живи Беларусь! Разбори, турби, мури, прагне свободи толяри. Мурхотка рухне, рухне, рухне и поховає свет сары. Выступление Сергея Сыса, представника белорусского правоабарончого центру «Весна», журналиста, поэта, утекача з Білорусі праз Україну, а з України у Литву. Baltarusijos žmogaus teisų centro Vesna atstovas Sergejus Sysas, žurnalistas, poetas, pabėgęs iš Baltarusijos per Ukrainą, iš Ukrainos į Lietuvą. Дорогие белорусы, шановные литовские сябры, сегодня третий раз мы проводим День солидарности с полезневоленными Беларуси. Гэты дзень узнік з ініцыятывы праваабарончага цэнтра «Весна». І ён ніяк не нагадвае свята, таму што тысячи людзей за кратамі, тысячи выйшлі за кратамі. Многія лічаць кожны дзень, колькі полезневоленых ёсць у Беларусі. Эта лічба мяняецца кожны дзень. Сёння далучылася да гэтага спісу 19 чалавек. Заўтра гэта лічба можа быць іншая. Трэба ўлічваць, што тысячи і тысячи людзей з'яўляюцца былымі палітвязнямі. Якое смешнае слово «былыя палітвязні». Не можна быць былым палітвязнем, ты застанешся ім навекі. У гэтым спісе таксама ёсць людзі, якія навечна застануцца палітвязнямі, таму што іх статус не стаў былым. Яны загінулі ў засценках лукашэнкаўскага рэжыму. Калі гэты дзень паўставаў, была адна ахвяра, мужны чалавек, Ашурак. Сёння іх уже 6, і гэта толькі тое, што мы ведаем, гэта толькі вяршыня таго айсберга, які схаваны ад нас гэтым подлым рэжымам, які хавае ўсю інфармацыю. Сёння мы маем яшчэ адну перасцярогу. Сёння пераследуюць за тое, што беларусы збіраюцца ў іншых краінах свету, в іншых гарадах, каб адзначыць свае законныя нацыянальныя святы. Дзень волі, напрыклад, альбо сёння дзень солидарности с полезневоленным Беларусі. Я не буду доўга казаць, усе ўсё разумеюць, што нават за тое, што я тут выступаю, завтра могуць прыйти, выламаць дзверы ў маёй кватэры ў Беларусі і прадаць яе з аукцыёну. Ну, ўсё яны не прададуць, а солідарнасць не толькі павінна быць з палітвязнямі, а солідарнасць павінна быць паміж кожнымі з намі. Калі мы все разам, калі мы сціснемся ў кулак у любой краіне, у любым горадзе свету, беларус да беларуса, калі кожны будзе дапамагаць адзін аднаму, мы выстаім, мы вернемся моцнымі і что-то зможем змяніць. Александр Юшкевич. Вырок суда. 8 годов.
Алексей Куликов. Дата затримання 26 лютого 2023 году. Анатоль Латушка. Вырок суда 6 годов. Андрей Царонок. Вырок суда 4 годы. Артем Латушка. Вырок суда 6 годов. У їх віра і любов. Андрей Царонок. Я не ведаю, як вам витримать гэтыя дні і ночі. Лязгать дзвярэй, мярзотны пах, святло у вочы. Разбитая наша душа, вам не хапае паветра, але мы будем до вас писать, укладаючи своє серце у каперти. Тисячі листов летять за крати, героям віра і любов по картакатам. Тисячі наших листов, у їх віра і любов. Тисячі листов летять за крати, героям гонор і любов по картакатам. Тисячі наших листов, у їх віра і любов. Тисячі наших листов летять за холодные краты зноў і зноў, поўныя веры скрозь шэрую цемру цэнзуры і зла ляцяць наперад. І ў гэтых лістах, ахінёных надзеяй, светлыя думкі вольных людзей. Яны сапраўды натхняюць далей, не здавацца, каб вярнуцца хутчэй. Тысячи листов летят за краты, героям вера и любовь по картакатам. Тысячи наших листов, у их вера и любовь. Тысячи листов летят за краты, героям гонор и любовь по картакатам. Тысячи наших листов, у их вера и любовь. Мы не зломные, жить со стрельбой на скроні. Нам потребная свобода, нас клича погоня. Наша зброя, правда і любов. І ми зробимо усьо, як ніколи знов. Храмков. Вырок суда 5 годов. Артем Антонов. Вырок суда 1 год и 6 месяцев. Ось так, ім'я за ім'ям. Ми нагадуємо самі собі гэтых людей, і ми нагадуємо самі собі про те, як довго, кропля за кроплей, тягнеться час у турмі. Я хочу пожелать всем вам смелости, драса. Это слово, которое вам нужно просто впитать в себя, пока вы находитесь здесь. Šitie žodžiai reikia jums pajausti kaip save. Todėl, kad paskui, когда потому что потом, когда наши дорогие люди, которых мы видим вот на том плакате сейчас, и двоих я оставила сейчас, я очень надеялась, что нам не понадобится держать в руках этот баннер, эту визитку с Полиной Шаренды-Панасюк. Человека, который очень близок всем нам, потому что мы дружим с ее мужем и с его детьми. Taip visas aš galvoju, kad aš niekada taip mes šiandien nepaskaitysim šitą vardą ir pavardę Polina Šarenda-Panasiuk, bet taip yra, kaip yra. Ir aš žadėjau, kad paskui mes visi никогда не подарим naują баннера. Сейчас это новое, что я надеюсь, что мы никогда не сделаем новый баннер, потому что сейчас этот баннер обновили по сравнению с теми политическими портретом политических заключенных, которые у нас есть новые,
к счастью, есть и освобожденные люди. И я всем вам желаю смелости и терпения. Mums visiems mums reikia drąsos. И мы обязательно дождемся этого момента. Iki paskutinė žmonės, kuris išėjo из Лукашенкos режимас, mes visi подарисим, ką mes галим. И нам не надо бояться. Я вас очень прошу, приходите и высказывайте свою поддержку политическим заключенным. Они нас боятся. Если судят за наши акции, они нас боятся. Нет ничего сильнее нашего объединения. Пожалуйста, одевайте очки, одевайте маски, одевайте кепки, одевайте любые одежды. Приходите и показывайте. Мы энергия наших политических заключенных. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Живи Беларусь! Что там впереди, узнаем не скоро. А то нам и жизнь, что ответы найти. Стук сердца сбивается с ревом мотора. Обветренные руки вместо крови бензин. Мне страшно, что это лишь начало пути. Пусть дорога далека, опасна и трудна, но все же где-то ждут ветер, хулиган, и воздух дальних стран. Снова вскипает кровь, хрипит надрывом горла. Новые песни старых нот заходят, но мало долго. Не хочется сразу все потерять, нам надо что-то менять. Толстым очень полем через край решеток прет волчье слепое горе и оборванный народ. Старость гнется орденами, а гнилые доски слов белым флагом с алой кровью нас считает за скотов. Небо, я слишком долго бегал, я был когда-то белым, я стал себе чужим. Где-то меня достиг ветер свободы, небо встретит, и я пойду за ним.